Jaintia Student Union ila yo appointment man kendo yo governor hang ne ko Raja Bahawan ke jing kendo jongi ta yo governor kalong hagila alor kilai teli kimat imang ini kali yang jongi di pensinya yo governor ini kimat kilong kumne kemat penengkong ngi keren gede ba pelong ya ke Jowai kom ke Somar capital jong state ta ai ki bentar ne kita kimat bangi ya keren mentah ke sengi kalong ba ikuak ban tips baik ba nadu bayo ya ke state akar huai terik namnya ndai spanya ko ar ikan mau baik nadu kita por idon baik tangki lai teli jait ndrem nadu bekasi Jaintia bat garo hade nang tu ikuak ro ban pentip ke jingdon jong gini lai teli pelong ya ke state jong ni nota skowai ke bentaro ke bangi ikuak man pelong ya Jowai kum ke Somar capital kedai baik bangi mau ba ke Jaintia kedai ke first district apo ke state jongi aka arpo arterik ubenai February kat pendai spanya apo arngi yo iga district Jaintia ke Jowai kedai ke district ke Benengkong Jowai kedai ke headquarter Benengkong ya jonga apo district Jaintia skowai ke bentaro ni perkat ba ni don ya ke Jowai autonomous district council do kendai spa Andrew Pausau ke Jowai subdivision ro kedai ke wai nege benta kedai ke wai nege division ke Benengkong apo United Kasi Jaintia district alor kini kimat nisnyaw ba ada ke Garo idowa banyo ego winter capital ni ro ginong Jaintia ni don ga banyo ego Somar capital kini kimat kilong ba kemat ni kendo yau governor menta kasni skowai ke benta balengi dawa ban pelong ego Jowai kum ke Somar capital dan dipai na po sa tay tanap sa time Jaintia dan dipai hagaliang ga jingnang jing start bidang duna ba tang ko boy ke government college po kyang nang ba idon kini ke kyang nang ba government college itip adu arspa lai spa nguti kena idang song kelas ke boy ke government college hawai idon ke jing dawaru ban penyo government college po is Jaintia adu menta neliang ke government kampat ai kata dan dipai hagi health sector idang duna ki hospital idang duna ki facilities idang duna ki wai department ke bandon hospital ibri jongi hapan le chuduk Sherlong go tinis ki wai man le sungar no mangimdon kita ki special liti babiang ngimdon kita ki equipments ki babiang apo iga Jaintia apo Jaintia te ek bangi pelong ini bandawa de gini ki benta bangi kwa ba ngaliang juga sorkar lada ka ai ke Garo banlong kum go winter capital ngiru idon hak banyo iga Somar capital ke Jaintia ngan itu ifi adu menta di contribute kumbalait 5% sih ke state economy ke Jaintia ke dei ke jaka ka pakumi adu nyau 5% udah yong habagari jongi na po jatai sa Jaintia ke contribute sibo ni ke sorkar jongi balai pat ki development sudah ibat ba sa po Garo dan is po Kasi dingiru ngi snyaw balaga sorkar ke dei kamdai ban nyau silang kemat alor kini kimat atai ke dei ko ge benta ke mi keren badu governor menta ke sini skawai ke benta ini tu ifi yo ya minister trade apo Jaintia ila ajanda ban snai ke minister trade nrangi pai pat sepo Garo wilayah sendan daga additional secretariat ka sanction kala apo hado cispa san benriu kurun ka bau chief minister bodom romla da plio mau nong rem ka khat kendai trik juna news nam arjara rosan te ngapai ba chief minister ong ba kani galong kejing angnut jong ipai ba ka thain garo atu chief minister ki cabinet minister ki perkhat pat kejing angnut jong gibriu support Jaintia rogo na wa hagani additional secretariat kendon ga chief minister office cabinet minister office chief secretary pat wagi senior officer ni kwa ru stay ka joy nomor sorkar ko nga kwa banjan chu pai ba sorkar kala banjan support Garo boleh gam la banjan support Jaintia hagini ki benta bangina lang ka seng idawa ban yo ke Jowai kum ke Somar capital tesko wai ke bentaro ngakwa ban kentu ikinong mi kmat jongi na po stay Jaintia kamta mi langut ki cabinet minister kan sedon ke autumn session ke banuan ke bansa sedang syen ke pratrik ikwa bakini keren ni kimat nomor kini ki kimat idon kambah bani keren kidon kata responsibility no menta ki briuna setai gathang skawai ke bentang ikwa ban ai ku blairo yau MP Raja Sabha Banwe Roy Karluki la support yang ini yo yang bagi social media yang aku blairo MLA ke Jowai la support yang ini demand jongi te
Iga pat kenang iga Chief Minister Badan Murom seperkat yang nacete ya setero support jeng tiam. Amat kabar ngi mai keren mentabat gomana kedega ILP. Ngitip bahaga kat kendai terik di sumber arjar kendai. Sorkar miklia kala apa sega resolution. Ban penyo ILP hapok state. Ndai hado mentang ngitip baga ILP kadang nek bai hapok central approval. Dang don bai hapok Delhi. Ipai bagi state di neighboring state ngila bangga Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur kelayo ILP. Ega baji apa asam mentah kadon ke eviction drive. Abaki ne ki bar jalla ki bari ngila mong immigrants. Ila don hado life sau pe wajar ngut illegal immigrants. Iting sar ba mentah kin rungno segani garibe ijongi. Ngin sa syak terlep kum ki minority sang ni. KLP kan dai ko way nagi ikhtiar bangila ban identify gini gibrio. Tim kita ngila suatu ngila keren bat governor bangi don kam ILP bah hadu mentah. Skowai ke bentang keren yo bat governor mentah ke sengi ke dai ke IOA Instrument of Accession. Kebalai soy na do u bayok like lu kiri India pedeng ke sorkar India bat ke atusan teng ngut kisim napok rikasi. Kamdon ke jingthok ke bahasai dan ni kamdon ke prof hadu kanu ki nong jaintia ya don lang hakataga IOA ndrai ki don mulum la jingthok ba it extend up to Jaintia Hills. Kadon ke jingthok ba kala ki don kila pandon katto aning napok jaintia baya don lang hakataga Instrument of Accession. Tengi kan maru ba yak Instrument of Accession la saya khatnya turik Ogos kat ndai spa sau pra. Te ke ega bangi ko yakran halor gani ni sutu ba Instrument of Accession ka ai ke ni ga bor. Yiga rila jong ni banyadai kandeu siap riti senchar hagan ni gari be jongi. Jadi ngi pai support Nagaland mentah. Nagaland ila ada revisit ya gani ga ayo mentah la yo ya article 371A. Keju ngi do waru ga rila be jongi. Namar mentah yo influx yo bopon bangila sak lai bang. Ila do hok sisa wat ga yo kam yo jam wat ku bopon ki bentah. Kini kimat ngila keren ha gising dai mentah gising kenduk jungi batu governor. Dan ngisio kumen ba nagaliang jong governor lo ai ga assurance bakin sutung dag expert committee halor ba ya dai bat kini gi benta sekowero sakren bat ke sorkar bat suduk sa te support del hero ban penyo lene ban pensio ye gajing dawa jong keseng menta keseng bless bo.